Leli viki leliphelile bekuliviki lencwadi yekwabelana ngemafa phecelezi iWills Week. Ngaleli viki ke tinkampani tebameli tiniketa abantu phaca lithuba lekubhalisa letincwadi mahala. Kuva kabanti ke ngaloku sichumana nababe JB Sibanyoni. Babe Sibanyoni asikubingelele sikwamukele etindzabeni teSiswati. Ngithokoze ngilochise nabo bonke ababukele ngalesi sikhathi. Asihlale endzabeni ke babe ingabe kwentiwani ngeliviki lencwadi kwabiwa ngemafa phecelezi iWills Week futhi ke kuhlosweni ngalo. Ihloso enkulu kuyelelisa abantu ukuthi bahlogomele ukuthi umuntu lo khana kasaphilako abhale phasi ukuthi nakungenzeka ahlongakala ephasini kufanele kusale kwenzekani ngempahla anayo yonke impahla anayo. Aloke i-Law Society of South Africa esele njenganje kuthiwa i-Legal Practice Council iyakhetha njalo njena ngayo inyanga le kaSeptember ukuthi kube khona iveke la kuzoba khona amagcwetha azokuvela ngaphambili azinikele ukuthi azakusiza abantu ukuthi loyo naloyo ofuna ukuthi abhale phasi ukuthi mhlazana selangasekho kwenzekeni ngempahla yakhe. Ingakho ke kuba iveke ekhethekileko, iveke yokuthi abantu beze ngaphambili bakwazi ukuzohlolisa ukuthi mhlazana sebangasekho ephasini impahla yabo ithathwe bobani yabiwe njani ngokuhlukana kwayo. Ingabe bantu phaca banelwadi lolungakanani ngaleli viki babe? Abantu abanalo ilwazi begodu abantu bayesaba ukukhuluma ngokuthi kungenzeka umuntu ahlongakale angabi khona ephasini. Nawo ukhulumako ngokuthi ufanele ahlole phasi umuntu ukhuluma indaba eningi ukuthi akafuni ukuzihlolozela kanti ke futhi ke nokuqhakatheka namkha ukubaluleka kokuthi bahlole phasi ilwazi lisengakaneli. Ingakho kukhona ijima namkha umkhankaso icampaign ukuthi cho umnyaka nomnyaka kube neveke la abantu bayeleliswa khona lapho abantu bakhuthazwa khona ukuthi bavele ngaphambili babhalise. Asibonge kakhulu babe Sibanyoni isikhathi sakho. Babe Sibanyoni JB Sibanyoni libe sikhulumisana naye mayelana neliviki lelatiwa ngeWills Week lelibanjwa njalo ngeminyaka ngenyanga yenyoni.